Hello dear student, bahai tongbai khaklao kaham na tongna hanai. Ang to very kaham ba belai kaham. Okay, nor bagi kaisa update no seman kana tan bagi saitong okay taklai entrance ranai ron bagi bo entrance okay master degree eba PG entrance ranai ron bagi very kaisa update rekha obo hang kisa biji tongni bagi jora ori malia 20 tarik no nukha haima tongo kisa tab 9 elili phari. Okay, nah ini sekarang kita cikoni naga nak kita ke wajib ke cikon tu jadi ke nah norok ni ko problem ngi thanggo ba si jaga rongi thangi mana ke cikoni naga nak okay. Ke fari cinta bising hap na lena ke amungka National Testing Agency rongi webpage ni kaisa big update iko jaga sung nugi pe ko examination date for common university entrance test PG 2023 means taklai ni na 23 ni na Engkau jaga seng hap gangken nugui manka borok 20 April public notice nong kormani. Tapi ni bagi hingga seng mujotan saya mana takalai MA renai roni bagi MA entrance renai roni bagi. Oke seng agi sis kenal je join entrance. Doctor pun engke engineer pun engke कैसे entrance मारे होंगे ताबुक है डॉक्टर इंजीनियर निबागी नांगलिया जो तो निबागी से मन डॉक्टर इंजीनियर फन हिंदी हाइनो जनरल एमए पढ़ने पर हिंदी ताबुक कैसे एंट्रांस मारे नहीं एंट्रांस पास कैसे एमए पढ़ने नहीं सब साक मानना है क्या अब ताबुक जोतनो साइमान खना हाइमा तो जोतनो किसी मिसा खना हाइमा तो के अब उनका ताकलाई हिंगा के सेमान सिमिनो National Testing Agency NTA rok সংস্থা rok borok obono contact khlai means kobangma university ro under habui borok no exam nadi hinai entrance test nadi hinai saklai ro borok entrance test nawi pass fail khang kai je number kaham ro man khang kai se jeng MA pornani sep sap man ke omo ek mas borok hai koromani abo paikha angke tabu tekisa date follow pika borok form fill up klaining date follow pika angke buskangni May ni 5 tarik jora angke follow pika angke tai 6 tarik simi 8 tarik jora dabu sugbo je wrong koronai rono taisa correction klaining jora ri pika angke abo ni saitaile jola follow jano saimini angke abo noro jola tantri je khlaiyara ko khlainarak baidi angke डेट साख्लाय रेखा अंके डेट तो बेसिकली क्या जून नि 5 6 7 8 9 10 11 12 तारिख की बिसिंगनो एग्जाम एंगी थांनाय बरोर साख्लाय रेखा का है तांके चेंज पानंगी मानो इनिया पानंगी मानो गांके बरोर एंड कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी नि बुफुरं नाय केवल कौ बरों मानो केवल इंग्लिश केवल बांग्ला अंके जे कोनो कायसा डेटो कलाय मानो अंके मो डेट साख्लाय रेखा 5 तारिख बिसिंगो 5 तारिख सिमी 12 तारिख बिसिंगनो नरगनि एंट्रांस टेस्ट इंगि थांनानि क केतो जों जतन साइमन एंट्रांस टेस्ट बाहायनाय हिंगा जों साइमन अब तो MCQ बेस कंप्यूटर बेस उनायनि खनाव बा आगिनि छेमाव बो उनका इंगे ताकलायबो आबो नंनाय इंगे 25 मार्क उनका बरकनि जनरल नॉलेज बा टीचिंग एप्टीट्यूड बा कोडिंग डिकोडिंग अब हायरो गोबां दंमोन माने जनरल नॉलेज दंमोन उनका ताई 75 mark ka nijini subject ni bising ni phainai abo haike borok agino saklai rajak gabto joton saimana abo sanana nanglia anke norog reading di norne joy bisikrika 5 tarik ni simi 12 tarik ni bising June ni 12 tarik ni bising norne exam ni thangnai anke very gana kha ba ni bukha kaliga haima to anke norog reading ni tiaring di anke norni bagi very big update khaiga 20 April anke norog jip kaham ke exam laidi abona norun bagi ang sanausan best of luck ya tinir bagi asan situ jatana no or kaham